keselamatan ada di bawah tempat duduk anda. Untuk menggunakannya, sarungkan dari kepala seperti ini. Sambungkan klip ini dan tarik pita ini hingga ketat. Semasa di pintu pesawat, gelembungkan pelampung keselamatan dengan menyentap pita merah ini ke bawah. Anda diingatkan sekali lagi supaya menggelembungkan pelampung keselamatan hanya bila anda berada di pintu pesawat. Pelampung keselamatan ada satu corong. Jika perlu, tiup seperti ini untuk menambah angin dalam pelampung. Lampu ini akan menyala semasa berada di dalam air dan emang harus nyebrang laut kita. Bukan hanya pulau.
Ladies and gentlemen, we are just landed at Kuala Lumpur International Airport. For your safety, please remain seated until the aircraft comes to a complete stop. And the usage of mobile phone is not allowed until the first seatbelt sign above is switched off. Do take care of opening the big compartments. Before leaving the aircraft, please check that you have all your hand luggage with you. It was a pleasure having you on board, and we hope to see you again soon. If you need any assistance upon arrival, kindly contact our ground staff. On behalf of AirAsia Captain Pullet, Senior First Officer Haziq, and the rest of crew members, we would like to thank you for choosing AirAsia. Have a pleasant evening. Tuan-tuan dan puan-puan, telah berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Untuk keselamatan anda diminta terus berada di tempat duduk sehingga pesawat ini berhenti dengan sepenuhnya dan pengenaan telefon bimbit tidak. Suzuki Black. Sini aja. Tempat-tempat apa namanya? Orang-orang naik bus tu.